Vas pitam još jednu stvar. Često ljudi kažu, moram danas naučiti ovu lekciju, sutra ću naučiti drugu lekciju, preksutra treću lekciju i to je to za ispit. Pa da li je pošteno reći da smo mi nešto naučili ako ja danas to znam, a već za 2-3 dana zaboravim? Je li to onda stvarno naučeno? Ali tako da nije. Uskoro ćemo pričati o tome zašto zaboravljamo. Mozak jednostavno tako funkcionira, kratki odgovor. Da. A puno ljudi će, svi se slažemo da nije, da to nije naučeno, a puno ljudi će reći, joj, ja sam to danas naučio, još ću ponoviti prije ispita ako zaboravim i to je to. A onda nije to naučeno, tako? Ako je nešto naučeno, to je ono, kako kažu, da možeš znati u 3 ujutro kad te neko probudi, da možeš sve reći. Pa idemo onda vidjeti kako riješiti ove probleme. Prva stvar, i sad ćemo ti odgovoriti na pitanje zašto zaboravljamo, pa zato što prvo naše pamćenje nije savršeno, nismo neki roboti koji sve zapamte, ali konkretni odgovor na pitanje zašto zaboravljamo je zato što je naše pamćenje dosta logično. Naš mozak je dosta logičan i efikasan. On kaže, gle, ako nešto ne koristiš, pa znači da ti nije korisno. Ako ti nije korisno, pa ja ću to zaboraviti, da ostavi mjesto za neke druge informacije. I to je upravo zaboravljanje. Ako ti danas nešto pročitaš i više nikad ne ponoviš ili ne koristiš, mozak kaže, joj, to mu nije korisno, ajde da ja to zaboravim, da ostavim mjesta za druge stvari. Zato zaboravljamo.